nitoje rwose ibintu bya gym najyayo twabonye abakobwa ubwo Violet yicaga zombie byo dukeneye murabizi cyane turabifite kumba zombie nayo to make a thermite bomb. And what are you wakoze igisasu suggesting? none wapanga iki Only that you might have been responsible for the entire disaster. ati icyorezo cyateye cyangwa se ibibazo byabaye wabigize mu ruhare wibuka umukobwa These are way too loud. abasasa hakuno nabo Every freak in the bari show. barapanga buryo ki bashaka kudu masoka muri kigo cy'ishuri bakaba bajyanze barebe ahantu hari amahombo y'amazi barebe ko mu kigo hagera amazi Pretty much. byiza cyane You're so dead. yewe turasa n'abapfu kabisa dore hanze uruganda rwarimo imyuka ya kirimbuzi cyangwa imyuka y'uburozi rwaraturitse ahantu hose harangirika abari hanze bose barinze za zombie aba nabo gukira nuko bari mu kigo cy'ishuri sasa mugenzi cya Dizo No, I said I'm not thirsty. oya nta myota mfite akunda gufasha umukobwa Liar. kubera ko atwite oya uri umwimbeshya amazi urayakeneye inywere I've left. nta usigaranye se ntubigire ikibazo Thank you. urakoze ni Natali mugenzi kananga dore ibya zombie hanze madiricya bateye ibiti n'iki byose yewe ndukiye ko turi abanyamahirwe kuba twarasigaye natwe ni iby'iminsi mike amazi yabuze sasu nawe That's the knockout gas? yewe iyo gaze yakoze niyo yatuma zombi zisinzira It's strong shit. ati irakomeye birenze uko mubikeka ifite imbaraga iyi gaze So we chucked that into the shelter. It evaporates none dushaka aho tuzinagatanye and the freaks go down. Yeah, so do we. ati turamusubiraze muri za zombi zahwera akanya tukajya gushaka amahombo tukabona amazi No, the gas is heavier than the air. ati gaze nakoze iremereye kurusha umwuka usanzwe duhumeka oxygene So we wait for the freaks to fall asleep, the ether will settle, and then we'll go inside and get the mask. ati gisigaye nta kindi zombi turaginaga muri za zombi zini zisinzira twambare za mask tujyanze kuba twakora amahombo y'amazi Simple enough. ndumva byoroshye Has to be a better way. Oh, sure. ase mwavuze mu buryo We bworoshye die of thirst. none se wa mukobwa ko urimo arabyoroshya twicwe n'inyota umukobwa afite ubwoba bwo kuba yajya hanze hari ukwanga kujya hanze nabwo kwicwa n'inyota umukobwa niwe mushimisite bafite n'abakozi hano yavanze amaproduit Need to pick who's doing this. mwana duhite amahari bujya hanze bro sasa hano hari aho bafunze hari ibya zombies buri kanya bikubita umuryango tayari dutangiye episode ya 7 ya Freakish nakubwira Harrison Canada Premier wumva kuva muri GT Business Group hatagira I ucikwa am telling you, we have nothing. ndimo ndababwira nta kintu dufite sasa uyu musore Barrett arukuna ajya vuga n'abantu bari hanze arimo arakubufasha Water, no way out. nta mazi nta buryo dufite kuyasohoka hano Your situation is unfortunate. ati rwose situation murimo yumvikana ariko nta kintu twabafasha sasa yuko yakasanga Barrett bibuka Barrett abantu avugana nabo arabihisha mugomba kudufasha No, Zulu. kumbe Oh. Grover Jones kwinjira Damn it. sawa Okay. sawa Mayday. akarajya We are 7 survivors at Kent High School. twasigaye turi abantu bakize barindwi kuri cya kigo cy'ishuri Kent High School Do you read? muranyumva ndakumva avuga ni mudamu Mayday turakumva over Holy shit. mwanda wera sasa uyu musore kuva na mbere Contact yajyaga avugana n'abantu bari hanze bivuze ngo hari abandi bantu bakize ariko akabisha bagenzi be somebody. bwira umuntu muri I kuvugana know someone heard us. How long tanga byanguna abantu twumvishe has it been working? umaze igihe kingana iki iyi radio ikora ubiduhisha What? ngo I literally. ojya tujyane bivuga neza sasa uyu energy ya mu kigo Here's been in contact with somebody. mana uyu musore amaze igihe kinini aravugana n'abantu bari hanze You kidding? urimo nambeshya se Just fixed it. I was asking nibwo radio ngiye ikora rata help, and I got someone. niba ndakumva ceceka bose nta muntu ujya umwizera What'd he do? yakoze biki I got someone on the. Stop talking. narabona ceceka wivuga Walked in and he was talking to somebody on the radio. ninjiye mu cyumba yari arimo usanga arimo aravugira kuri radio avugana n'undi muntu Somebody that he knew. kandi umuntu bavuganaga basaga nk'aho baziranye What should we do with him? none tumukorera iki We listened. He just said he found help. ariko si byavuze avuze ko yari arimo aradushakira umufasha ibyo nta kibazo kirimo Shit. I heard you talking to someone earlier. ariko nanjye ubushize nakumvishe urimo uravugana n'umuntu You bivugana ka Violet muri episode ya 5 ka musaza arimo aravugana n'umuntu akagira agasazi Understood what you thought you heard. hasi mushaka kuba mwarebeshe ubwo mwaketse ko mwumvishije Is it? bya yari nde mwavuganaga I am telling you, I am just trying to help. ndimo ndababwiza ko irimo aragerageza kuba nabona ubufasha We don't need your help. nta bufasha bwa dukeneye baramurambiwe Oh my god, I forgot. nari nibagena Vodka.
We're all saved. Oh, it's ubwo stronger twabaye inzoga twese dufite than umutekano. you think. Ati ibyo nakoze birenze uko bikeka. The potion. You honestly believe a bunch of genetic freaks Wa are mukobwa nagize uruhare ku abantu baretse za zombies. just gonna sniff that? Afunguye gaze. Banga kiyihumeka. Nabahita hwera. Ubukobwa uraha. Nta bana bipfuka ku mazuru. Egera gicika intege gaze bakoze manzi ikora. Sasa ko bano bakaryamye. Basigaje kumenya baradagwiga za zombi ryari. I'm fine. I'm just dizzy. Yewe meze neza nuko mfite ubute gusa. Just drink some. Kawo ku mazi. Until he wakes up. Ase yafatiye kingari kugira akanguka. Based on malaria evaporation rate, 20 minutes. Nkurikije unagiye mvanga byanga byakunda shaka kwa yahwera iminota 20. So she says. Bivuze ngo Careless. You know we're not your guinea pigs. yewe yana ngari nguburi munashya nazo. It's meant to get buried. Ubwo yahwera ari umuntu. You had it coming. Yarabiziko biri bubi. No, I didn't. Ariko ntago nari mbizi. Point is, you lost your temper. Yewe icyo kingingo nimwe warakaye. It was risky and at Diesel's expense. I Ati byakoze na ndizo shaka yamgira ingaruka. Screwed up, okay? Sana koza amakosa. My bad. Ni bibi kibaye ibyo nakoze. Jesus. Tangira gushwana. Sasa groove kurya ka Violet. Hey, Yewe. why are you so upset? Barakazwa niki? Well, apparently, I have a temper. Yewe burakari ntabwo abura kubugira. It was a mistake. Habaye ubutamenya. First, Ati nubwo amena ngo ziriya gaze no baremo nanisha umutwe. I can't keep doing this. Ntabwo nakomeza kubana n'abantu nk'aba. Doing what? Ukora iki se? Just losing my shit. Rwose kwitera icyizere. Karimo karakora ibyabafashiriza hamwe barimo baragatesha umutwe. Kumbe hakuno. Whoever finds this. Uzabona ubu butumwa. Sasa abakobwa bose batangiye kwitera icyizere amatelefone marashiramo umuriro. Mufata aka video kanyuma kugira ngo abazatora telefone bazumva ubutumwa bwa nyuma. My name is Violet Adams. Atamazina yanjye nitwa Violet Adams. And everything that happened. Kandi byabaye byose. The explosion at the plant. Uguturika kwa ruganda plant. The whole disaster. Icyorezo cyose cyabaye cyangwa ibyago byabaye. It was all my fault. Byose byari amakosa yanjye. Ese byagenze biti? I swear, I'm not the genocidal type. Ndabarahira rwose sijye muntu mubi wajya kurimbura abantu. I was just trying to blow up a car. Nari ndimo nagereza ko guturitsa imodoka y'umuntu. Hari umuntu wame mu cyaro ashaka gutwika imodoka ye. Birangira n'uruganda rwarimo ama production chimique imyuka y'uburozi ruturitse. Cherry red pickup of a cheating asshole. Nakundanaga n'umusore twaga Cherry mbirangira niba namufatana n'inyuma. Who worked at the plant. Kandi yakoraga ku ruganda. No, Zane. If you think you can use me and get away with it. Sasa umukobwa mwibuka episode ya mbere tangira hari umuntu wavugana yitwaga Zeni, yaramubwiye ati Zeni niba wumva ko wankoresha, uharenze ukanjugunya gutyo gusa. You may want to look up Ntago wagenda gutyo gusa. at the parking lot. Naho ushaka kujya muri parking urebye nagukoze. Sasa yari afite umusore bakundanaga, yamuciye inyuma navuga ati ntago warangiza kunkoresha ngo ugende gutyo gusa. Ariko ibyo sibyo by'ingenzi. I did this. Nege wabikoze njyateye ibibazo. Gutuma abantu bahinduka za zombies. I'm responsible for all of it. Rwose ibi byose amakosa n'ayanjye. Nige nyirabayazana. And I'm sorry. Kandi mumbabarira siga ka video ka nyuma. I'm really sorry. Rwose mumbabarire bimvuye ku mutima. Bose amatelefone atangiye gushira muri bazi igicere cyo cyose. Naho bahinduka. Abazatora amatelefoni wenda. Right. Bano zaza baritegura kwambara. Paris. Yabi parisho ke contre shock. Afa. So, Diesel's messed up. Okay, that leaves us Ngana dizo yahwereye. Dosigaye twe bane. 3. Me, you, and Violet. Aterije nawe na Violet na n'uyu mukobwa Zoe. Fought them before. I can do it again. Ayewe narwanya na za zombi bwa mbere nako nyankarwana nazo. Cool, you don't want to do this. Sheri ntago wabijyamo. Look, baby, just. Okay, I get what you're trying to say, but who just got all the chemicals? Yewe Exactly. dufite amashimike ama produit chimique menshi. You just took a huge risk. Yewe yabari risk ya danger ugiye gufata. Violet, Violet knows about the ether, you don't. Just. Uriya mukobwa azi byinshi utazi tuzi. Relax. could you just have a little faith in me? Hase kukitajungirira icyizere. Look, we got this. Abaye mukono wigira ikibazo turabikemura. It's okay. Ntugire ikibazo. Fine. Sawa. I'll be with Natalie. Sawa n'abana Natali karivumbura. Barangije bana baritegura. In the dead center of the room, 20 feet in. Igicerewe no kunagamo indani ubundi byahwera tukinjiramo indani. I don't know about this. Hey, you got this. Mwana witinya bro turabikora. Come on. Hereza urucupa rwa gaze.
no gufungurana bakiragamo indani. Tayari. On 3. Tubare gatatu. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Sasa abyinjamo barakinga. Nazemo indani gicupa. Uyu ko bagafunguye agacupa yahumetseho gatarahwera. Aragaruka ejuru. Radio asshole. Nenda ari ku radio amusenzi we. Icyadizo. Wayeshenje. Hey, hello, Mayday. Sasa mugeze Natali yaje hakuno kuri radio ahamagara yumve yuko ari yakumvikana n'abandi bantu baba barakize. Ebi byateye hari amahirwe wapi? Static. Whoever he was talking to. Na sinyare nago turi kumva indi minara. You're not going in? Yewe nago waje mindani. Wanted to go, but Sean tried to talk me out of it. Narata kwinjira mindani muri gahunda ariko usheri wanyarambuza. I'm sure he was just trying to protect you. Ariko bya yakoze byose ashaka kurinda. I don't need saving. Ntago nyane umuntu njye uncunga. You're a cheer captain, you can run a 40. Wikivugisha ibyo ngibyo nawe udakunda ubuzima ariko niba ufite umuntu kwitaho nabyo ni byiza. He still treats me like a diva. Amfata nk'akana. Abana n'umuntu wo kugikoca n'uwo mu gikoco. You don't think he respects you? Ndetse araceka atakubaha. He worships me. Ahubwo aranansingiza. That's not the same thing. Yare ni ibyo nyine babikire muri iyi si. Yeah. I know. Ndabizi. Kumba abakobwa bicaye. Got real quiet real fast. Mwana ndumva hacecetse cyane indani. Check the boxes in the back. Katujye kureba amakarita ari inyuma. To the left. Groove arajya kureba amakarita harimo za mask. Get the masks, we get out as fast as Dufata za mask dusohoke byihuse. There's sinks. Baramutse afite za mask bakongera bakajya hanze bakaba bajya gutunganya amahombo y'amazi. if anything. Indani bakabona amazi. You have to close that door. Wa mukobwa wowe urasigara haramutse hagize ikibi indani aho kugira dupfe twese wakinga umuryango tugapfiramo turi babiri. Bamaniga barangije. Fati hombo. Kumbe bya zombi byawereye bibi umukobwa yakoze. Byakoze bya nyabyo. Yitonze. Ndani. Zombi zose zahwereye. Tayari. Kombo yu. Dizo Ariano. Shit. Nganda. Natalie! Natalie. Zoe. Ni Barrett. Barrett. He's moving. Ari marabuja. What? Ngo? Oh, shit. Nganda. I thought she said it would last 20 minutes. Uriya mukobwa yavuze ko umuti bwe yawumetse biramara minota 20. The freaks in the fallout shelter are gonna start waking up. Bivuze ngo na za zombi bahwereje ninacha 5 minutes zatanga zikanguke. Violet's timing is way off. I have to warn them. Yero tugiye Violet bitegure ko nazo zigiye kukanguka nimba ari n'uwinjiyemo indani bamumenyeshe. Sasa bano bari muri za zombi indani ntago bazi zombi ziwera igihe kingana iki ntibazi buriya gaze irazihwereza iminota ingahe bari bashaka za mask. Yo kugira gutya tayari ko bashaka za mask yagize gutya aribyo yaguyeho mwanda bana no baza bihuta babwiye ko wari wahwereye hejuru nawe yagarutse ejuru uyu kuzigeraho nawe gaze yamubanye nyinshi yayihumetse tangira gucika intege ni Grover Jones. Violet. Barrett's waking up right. Barrett yakangutse. It can't be. Ntago byashoboka. Stay here. Gumana. Don't. Violet umva. Basore. Gotta go. Musoge nona. Let's get out now. Kumbura imindani we yahwereye bene nabyo bitangira kuganguka. Gaze yabishizemo. Uko bikanguka aruri imindani. Barrett ujya akinga vuba. Bano bakingaho bakinjana mugenzi wabo.
reba filime sasa Out. Or worse. umva wakinze arasiye n'inyungura tugapfa twese God, they're gonna kill him. biramwica tu ana nyagasani We can't leave him in there. ntabwo twamureka wumva hari amahita mufite se This is all my fault. No, byose it's ni amakosa yanjye not. Don't think like that. ibitekereza gutyo What am I supposed to think? We none nabitekereza iki could have done something. nakaba yaragize icyo nkora aho kugira ngo bapfe bose hapfa umwe tayari maniga arimo indani Hey, bareti gukanguka easy, you're okay. ye bigenze gake Barrett. bareti kujya juru Okay, come on. sawa mwena na amusenzi Just show us the radio. twereke shaye bya radio tubwira aho mwavuganaga uyu ntajya heza ni dizo maniga we ntajya heza I swear they were on this frequency before. umva bari bari kuri uyu murongo kuva na mbere Yeah, and what they say. Not much. tubwira ibyo bavuze All I heard was copy can I. And who were you talking bavuga ijambo kopi gusa to before that? We don't know uretse kuki utabitubwiye kuva na mbere that he was. That's what Grover said. Grover ibyo nibyo Grover yavugaga overreacted. Grover yarakaye pe yagize umurya w'ihuza Yeah. bari aho ko bari aho Did you hear that? mwabyumvise cyangwa I hope to God that's a rat. aha asanga ari n'imbeba wana Sounds like it's coming from the lobby. baza ari ikintu cyavuye muri laboratoire Give me your phone. wemereza telefone yawe Be careful. yewe ube careful witonde arangije maniga nawe zimuzana hakuno urebe amuritse ntiyagira icyo abona yewe urabona iki Nothing. ntacyo bana Could have just been. kumbi imbere ye zombi yaciye muri parafo dore ngo iragwa hakuno sasa ifata dizo shinga menyo tayari kubita itindo bose baratangira bayikingirana indani muri studio hey Did he get you? va mwana irakurumye cyangwa yambaye igikote kinini It didn't go through. ntago amenyo aciyemo I can't stay in here forever. Stay here. baraguma hano bana dizo arakomeza tayari kumbe uyu nawe kugira gutya maniga kugaruka ejuru dore ngo biramubona sasa dore icyo bita kuraburiza maniga aratangira cyo bita de buri yaje kwicu gushaka inzira byazombi ni byinshi turore tayari maniga araparamira mana we tayari hano hari utwumba bari barateguye mu gihe ikigo cyasubwa n'abantu munsi y'ikigo harimo ubutanda We have to do something. tugomba kugira icyo dukora They're afraid of fire, right? No. babira bintu bitinya umuriro The gas will explode and we'll gaze yahita iturika rero sasa kill him too. byaye nawe yapfiramo sasa gaze bashizemo ni nk'izi gaze ziteka n'ubundi Guys, listen. buretse umva bumva guruva arimo arakufasha ukingura umuryango yakangutse mumfashe maniga yakangutse aracyakwepana nabyo ni hejuru ku bitanda bwa butara bwo muri nterina ukingura umuryango Killing him. We need to do something. ngiye kumwica tugira icyo dukora 10 minutes we make a plan. So what tubanza dukora umupango we do? none dukora iki I got an idea. iki igitekerezo Probably not. Come on. baretse gato ngareka mfata hakuno intebe bitonze barangije bazana ubutebe bagenda babisunika tayari uko bagabyejeje hirya maniga aramanuka naho bagaruka inyuma tayari bakinga umupangu urakoze amina This seriously better work. mwana mukoze akazi keza kabisa yabuze gato
Sasa hakuno. So did you get through to anyone? Yari umuntu kuri radio mwavuganye se? On the radio? Kuri radio. Reception was spotty. Byanga byakunda muri reception. To start. Byaro gutangira. Why weren't you more upfront with it earlier? No use. Agasi byaro gamije kuva kare. People just want to see me fail. Ati abantu bashaka kumona tsindwa. No. Oh yeah. People expect the most out of you because you can do the most out of any of us. Ati byaka abantu iyo teke bagufitiye ikiza bazi ko bakora ibirenze yuko zubuswa rero niyo mpamvu bose baguhinduka. Maybe. Ati wenda wasanga ibyo uvuga ari byo. No one has my back. Sibyo ko nta n'umuntu n'umwe undi inyuma. It's not true. Ntabwo ariko kuri. It's easy for you to say. Ati biroroshye kubivuga nkawe. Atari kuri kumwe na Alicia wowe. Bakira aho. Hey! The hallway's clear. Hano se atunganye. Come on. We need to... Mwararebe iki tugende tuve hano hakiri kare. Abo ko bakaje. Paka hakuno. Hamwe muri dining hamwe bariraga. Guys, Bavandi. Pobwa bonana amaraso. we have to get out of here. Tugobe tuvana. Kumbe. Sasa nari. Are chade. Mwana hakurya ari. Chambara. Bareti. Baragigira. Nashani. Mukobwa. Gishinga icyuma mu mutwe. Hey. Kazowi. What just happened? Bigeze bite? I just did that. Ujye ubikoze? That was badass. Ujyana biratangaje pe. Bose hey. Hey. Sasa hakunino. Hey. Za mask tubazanye ni nyinshi. Kujyana niba umeke birabyuka nabyo nande mahirwe. Spoils the victory. Tunga makobwa intsinze mwana. Getting out of here. People, you don't understand. This dude had no chance. Seriously, no Vale mwana amahite mwana na amahirwe yarafite gusa. chance. Nayo kabisa. He just came up. It was like Lazarus. Bwana yaje ariko arameze nka Lazaro uzutse. Gasekamo. Speech. Yeah, speech. Muvuge gira icyo uvuga. I can honestly say I've never felt so lucky. Ariko mu byukuri sinavuga ko ndi umunyamahirwe. Ariko nuko byagenze. And so scared shitless. Bwari bwa mbere agize ubwa muzima bwanjye bwose. Baraseka mugenzi. Kumbe kazowi. Koko ije zombi gafite ubwoba. Hey, Yewe. are you hiding here? Kuki wihisha hano? Want some privacy? Nashaka ahantu njya mba ni njyenyine. For me? Uhunga njye se? Everybody? Guhunga buri umwe. Want to talk about why? Wambwira impamvu se? Saved Barrett's life today. I know you're Ati natabaza ubwa Barrett uyu munsi. telling everyone. Ariko arimo arabwira buri umwe. You fought like a champion. Ati warwanye rwose nk'umuntu ufite intsinzi muri we. I don't get it. Ntabwo byumva. I killed somebody today. Uyu munsi nishe umuntu. Maybe it was a freak. Oya ntabwo yari umuntu yari zombie. Days ago was a human being. Nubwo yari zombie ariko iminsi ibiri ishize yari umuntu nk'abandi. 2 days ago, they all were. Ati n'abandi bose bagiye bapfa iminsi ibiri ishize niko bari bameze. Come here. Gwirano. Oya ndekuna ntabwo mbyumva. Nshaka kuba ndi njyenyine. Kuba uri wenyine. Buriya abazungu bajya discipline uvuga ati pakanya araguhunga. Tabo ufite akantu ko gutoroma ukankoma nk'icupa. Bano ko bareba bino bintu bahume cyangwa za mask. I'm so glad you're still here. Nuko se ndishimye ko bukiri hano. Katangiye kamupinga. The hell? Binekira? What? What? Iki? His filters are all shot, rotted out. Ati bino bintu bahumekera byose byarangiritse. What? Bono filters bawucamo umwuka. Look. Bwaraboze do.
bwose bwaramunzwe. Kujya hanze biracyari ingorabahizi. All of them except this one. Byose usibye iki ngiki. Bivuze ngo wajya hanze yagenda umwe. So only one of us can leave. Bivuze ngo umwe muri twe n'ugomba kubaho. Hey! Ninde uri busohoke? None ninde uri busohoke? Cyo nicyo kibazo. Baraguma n'amazi cyangwa. Nakubwira cyari Sankara Premier wumva. Ndace karindwa ruko igenze. Nimuze guti ku ya 8 yari Sankara Premier wumvaga abagenda bakora cyane Hasta la vista.